Bagesho re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. It was a peaceful demonstration. We were just demonstrating, and then they used this rubber bullet. They even shot me here. Go golegilwe batho ba tshela ka kwa Tema e Kuruleni morago ga ditšhupetšo tša go amana le tlhaelelo ya meetse. Let's make sure we enforce the law, and all our law enforcement officers must be hard at work. Morago ga kotsi ya go šiša ka Limpopo badudi ba Mosina ba ipelaetša go mmušo go šoma ka maatla go fediša dikotsi tša mebileng. This is football, and football in its nature is an extremely unpredictable sport. Mohlahli wa Mamelodi Sundowns Rulani Mokwena o re papadi kgahlanong le Orlando Pirates go sasa e ka se dire sephetho bonkgwetheng bja league. Batho besho thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Tryphon Ntswelengwe. Go golegilwe batho ba tshela ka kwa Tema ka morago ga go phulega ga mogwanto wa boipelaetšo ka lefelong leo. Badudi ba ka kwa Tema, Tsakane le Davidton ka Ekurhuleni ba ipelaetša ka baka la tlhaelelo ya meetse. Setšhaba se thulane le maphodisa go tloga mesong. Ditsela tše di fapafapanego di ile tša tswalelwa gomme sephetephete sa fapošwa ge kgato ya boipelaetšo e tšwela pele. Badudi bao ba bifetše go kudu ba kwa Tema le Tsakane ba tlhole ba le mebileng ba nyaka dikarabo go tšwa go bahlankedi ba mmušo. Bontši ba bona ba na le kgwedi ba hloka meetse. There was no water, and most of the thing when my sister, or most of the times, like these ladies are using their sanitary what you see, so like it's blocking everything, all the systems you actually. We are protesting because there is no water, electricity, and people are suffering, even grandmothers and children. We can't live with the dirty at the house. That's why we are striking. We drink dirty water. Maphodisa le badudi ba ile ba thulana moo ba babedi ba humane go dikgobalo go tšwa go mothuntšhana wa dikolo tša Rabana. We were just protesting peacefully, just sitting there at the top. So all of a sudden, the police started shooting at us. It was a peaceful demonstration. We were just demonstrating, and then they used this rubber bullet. They even shot me here. Badudi ba le gare ba file ditanka tša meetse bontši ga botshepe ge meetse yao a hlwekile. The issue of electricity now it's stable. Now today is even this week we had an issue with water supply, but fortunately the Ekurhuleni Department of Water and Sanitation issued out trucks to supply water to residents. Masepala wa Ekurhuleni o gare o šomišana le Rain Water go tla ka tharollo mo bothateng bjo. Kgorotsheko kgolo ya Polokwane ka Limpopo e bone molato wa polao borakgwebo ba go tuma ba babedi ba Polokwane le o tee wa balatofatšwa mmogo nabo ba babedi. Rakgwebo Marcus Makgato le Joshua Hlako ga mmogo le molatofatšwa le bona Khumbelo Mabirimisa ba bolaile le go retla ditho tša Roni Makgato ka sešego ka tumelo ya go godiša kgwebo ka ditho tša batho ka 2006. O thupilwe ka Soshanguve ka leboa la Pretoria gomme a bolawa ka ngwakong wa Hlako ka sešego. Borakgwebo Joshua Hlako le Marcus Makgato ga mmogo le balatofatšwa ka bona Amanda Makgato le Khumbelo Mabirimisa ba be ba lebanwe le dipharamolato tša polao go thupa le go šitiša toka. Hlako, Makgato le Mabirimisa ba bonwe molato wa polao le go šitiša toka. Molatofatšwa wa mosadi Amanda Makgato yo e le go motswala wa motšwasehlabelo gape e le kgaetšedi ya Makgato o bonwe fela molato wa go thupa. Hlako ga mmogo le Makgato le bona ba bonwe gape molato wa go thupa. Ge le Mabirimisa ga se a bonwa molato tiragalong ya go thupa. Kgoro e re ba bona molato ba polao ba bolaile Roni Makgato ka ntlong ya Hlako ka sešego le go montšha ditho tšeo di epetšego ka dikgwebong tša ba bona molato ka nepo ya go thekga dikgwebo tša bona. Yena o thupile kgweding ya January ka ngwaga wa 2016 go la Soshanguve leboa la Motsemošate Pretoria. The court is satisfied on the evidence presented by the state that Mr. Hlako, Mr. Makgato, and Amanda kidnapped Ronnie
and that they all played a role in his kidnapping. lekala la botšhotšhiso ya bosetšhaba ka Limpopo le re go ba tšere mengwaga ye 16 go fitlhela toka ka ge ditlhatsi di be di tšhaba go fa bohlatsi bo bohlokwa ba lapa ba re le ge ba sa nyakana le mašaledi a mohuroni magatho go tloga ka ngwaga wa 2006 ba thabišwa ke gore mafelelong toka e phethagetše re thabile mamotla morwarre mo a leng gona le ena le badimo ba bo rena ka moka ba ga makgatho ba nyakalla re ta ikhutša mara bona re a emetše a tlotla ka nako ya modimo ene a tlotla kgorotsheko e letetše go kweba balatofatšwa ka la 13 kgweding yeo e tlago nna ke koketšo motao wa ditaba tša SABC Polokwane. Pijana go putšišo ya rena ya letšatši re botšišitše gore hlogo ya SIU advocate Andy Mothibi o re ka baka la tlhokego ya dingwalwa ditatofatšong tša go gogwa ga mmušo ka nko ka go prasa go ka se dirwe dinyakišišo tšeo di tseneletšego. Letlakaleng la Facebook sekgorane Daniel Chauke o re nna ke bona lekala le la SIU le sena bokgoni bja go bonagala go prasa gore mašeleng a timeletše. Mafirišo ke yena o re bjale gona re a gakanega e le ruri di šita phahla go ahlola. Letlakaleng la X Mpho Mokoena o re prasa e dula e na le mathata a mantši ke ipotšiša lebaka la gore go seke go a dirwa dinyakišišo ke eng ga ke sana tshepo le kholofelo mo go SIU. Chief Tshepo Mathibela ka moka re a tseba gore dikgwebo tša mmušo di phuhlamišitšwe ke wona mmušo wo o bušago go tlatša dipotla tša bona ga go makatše le gannyane. Ke tloga ke makala gore na wa lekala la SIU le palela ke go dira dinyakišišo tše di tseneletšego ka mo go prasa jalo se ipontšha gabotse gore lekala la SIU le tlogo le sene bokgoni le badudi ba naga ya Afrika Borwa ga re sa ne tshepo go lekala la SIU ka mathata a lehlakana lona la go palela ke go dira dinyakišišo tše di tseneletšego ka mo go prasa mo go nna o ka re kgannye ba iphuaganya ka bonako nna ne ke re a ba tswelele ka dipatlisiso le diphitlhelelo tsa teng reporto kgotsa one pegelo e kwadiwe gore se e se ka nna gore e nna ketsaetsego mo baaging ba Aforika Borwa. Ditaba di tšwela pele ba bangwe ba badudi ba Mosina ka Limpopo ba nyaka gore mmušo o hlome magato a polokego go laola mesepelo ya dilori ditseleng ba laeditše dingongorego tša bona morago ga kotsi eo e fetilego ka maphelo a batho ba 21 nakong ya go thulana ka dihlogo ga dipese le lori. Pese eo e bego e nameditše bašomi ba moepong wa Tipierre Venetia e thulane le lori ka Sontaga mathapama. go ya le ka bataolo ya moepo go batšwa sehlabelo ba 21 ba kotsi ya go garola matswalo ba bararo ba tšwa senwa barwana Loitrigard le Thouyando mo le ba bangwe ba 16 ba itšwa dikarolo tše dingwe tša naga. Badudi ba Mosina ba re kotsi ye nkabe e thibetšwe ge nkabe go ile go a tšewa magato a polokego le go laola moela wa sephetephete. I therefore feel that De Beers Mine, Traffic Department from the province side, plus also the traffic division within the municipality or the local government should also join hands and come up with a resolution as of how best can that road be utilized, because not just each and every vehicle it is supposed to utilize that road. More especially, particularly, a horse and trailer that had a heads-on with that, a local bus from the mine site. That truck wasn't supposed to be there in the first place. These people, they are driving every day, almost 24 hours. The mine works 24/7. So it is the responsibility of the Department of Road and Transport to make sure the safety of people is okay. And then even the responsibility of the mine as well to see that their workers, they are in a proper road. Kgoro ya dinamelwa ka provinceng e re šomišana le moepo le masepala wa selegae wa Mosina go phethagatša polokego mebileng. Let's make sure we enforce the law. And all our law enforcement officers must be hard at work. But I also want to plead with all stakeholders. Let us not wait for incidents like this to happen.
when there are issues that are not being handled properly, either with the private sector or government, make sure you elevate the matter. go sa le bjalo ba malapa ba ya go thoma ka tshepedišo ya go hlatha maga a bo bona go sasa ka bokelong bja Tshilidzini Thohoyandou. National Student Financial Aid Scheme ka boripana NSFAS ga e mathateng le ge ile afe. Tona ya thuto e phagamego Blade Nzimande o re baithuti ba di-university ba go feta dipersente tše 90 ba ngwadišitšwe ka gare ga mananeo a tshepedišo ye mpsa ya go ba lefela thwi. Nzimande o be a bolela le babega ditaba ka Pretoria ka tshepedišo ya kabo ya tšhelete. I've said to NSFAS, respond at the shortest possible time, and every single inquiry must be responded to. Initiate criminal and legal action against all those students and parents who have been defrauding NSFAS. You need to show your face, Chair. I think it's a show your face campaign for you to be paid your allowances. So for those that have not shown their faces, please do approach NSFAS in your institution so that we know you. We don't want to pay bogus students or fake students. Magato a go hloka kholofelo kgatlhanong le tonakgolo ya Free State Mxolisi Tukwana ao a dilwego ke Economic Freedom Fighters ka go lekgotla theramolao ga se atlega. Mekgatlo e mengwe ya dipolitiki ga se a thekga magato a EFF ka ge e re EFF e kgobokeletša dintlha tša sepolitiki pele ga dikgetho tša bosetšhaba tša išago. Mokgatlo wa Democratic Alliance o ilego wa botšiša ka ga ditshenyagalelo tša poloko ya molekgotlaphetiši wa thuto ka Free State Tate Makgwe o latofatša EFF ka go šomiša monyetla wo go ikgola. Ditshenyegelo tsa phitlho ya MEC wa maloba wa thuto ya motheo Tate Makgwe ga di a amogelesega. Seno ke go ya ka EFF e neng ya tlisa tshitshinyo ya go se tshepe dukwana. Lekoko le bolela gore ditlhatlha di ne di tlhatlogile thata. EFF e gatelela gore tonakgolo ga e kgone go okamela matlole ya province. Kopo eo e ne ya gano. Ntho e tlo etsang jwala ka mokgatlo ko go gutla re ikopanye re ipope re gutlele di-portfolio committees mo e leng hantle legislature e sebetsa teng. Re gutlele re attende this time re pointe bohlaswa le manyofonyofo a etsagalang. Mekgatlo e mengwe ya kganetso e ne e itlhophela go se nne le seabe. We referred this matter to the public protector. And the Democratic Alliance believe in fairness. We believe in due process also. So we are awaiting the outcome of that process. The question also remains is, should the Premier be replaced? Who's it going to be? There is no leadership in the ANC currently to be able to do that. ANC mo lekgotleng la peomolao e bolela gore EFF e nopotse dikarolo tsa molao tse di sa lebanang le kgang eno. Honorable Premier ha se motho a sebetsang ka supply chain processes. In terms of the PFMA, ona le head of department, ona le supply chain manager or director. So ke ditaba fela tse re senyeditseng le nako re le ditho tsa Mokgatlo wa African National Congress. Ka nako ya dipuisano tsa kgotla peomolao, mokhuduthamaga wa lefapha lwa bonno jwa batho Toto Makume o ne itsise gore ditheo tsa puso tse di tsenyeleditseng tirelo ya lekgetho ya Afrika Borwa, moruni kakaretso le unity e kgethegileng ya dipatlisiso di batlisisa kgang eno. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Ditaba di sa kgatlampana. Dipoledišano kakaretšo tša United Nations di gare di tšwela pele mo kopano ya lehono e butšwego ke mongwaledi kakaretšo wa UN Antonio Guterres yo a fanego ka temošo ye bogale go mebušo ya dinaga ka ga dikgotlano tša dintwa tša bana ba thari tšeo di golelago godimo. Antonio Guterres o boletše ge go hlokega thekgo ya mebušo e mengwe yeo e na le go matla go rarolla mathata a lefase. Go le bjalo mopresidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o re Afrika Borwa e tšwela pele go eta pele lesolo la go swara dipoledišano ka maikemišetšo a go fediša dikgotlano magareng ga mebušo ya dinaga tša lefase. Ramaphosa o šetše a kopane le mopresidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky pele ga kopano ye. At this moment, we are all called upon to reaffirm these essential
qualities that define our common humanity. These qualities must be evident in how we work together as a global community and as nations of the world to end war and conflict. South Africa has consistently advocated for dialogue, for negotiation and diplomacy to prevent and end conflict and achieve lasting peace. It falls to us, through our actions, to apply that determination to the challenges of today, being faithful to the Charter of the United Nations. Excellencies, it starts with determination to uphold the Charter's pledge for peace. Yet, instead of ending the scourge of war, we are seeing a surge of conflicts, coups, and chaos. Armed conflicts are an offense to human rationality. We know the horrors and suffering produced by all wars. Promoting a culture of peace is a duty for all of us. Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. But Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because Russia's price for peace is Ukraine's capitulation, Ukraine's territory, and Ukraine's children. Biale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswelela pejana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fokotše. Theko ya dirafša le oli e tieletše. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, X, YouTube, ešita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Le beseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. ke a leboga je di a re lebella kakanyo ya bosobošong bja lehono re lebetse go bontšha go tla ba go hlwekile bogareng ge Afrika Borwa ge se fela dikgonalo tša dipula ka diperesente tše 30 le dikgonalo tša maphotho a lewatle leo le tlabe go le tlakile moya o tlabe go kedima ka dikilomitara tše 20 ka iri nna godimo tša province ya Mpumalanga re lebetse go bontšha go tla ba go na le mare wa makabakabana fale le fale le diperesente tše 30 tša dikgonalo tša dipula re lebetse bogareng ya province ya Limpopo le gona ka KwaZulu-Natal le tšešile go sasa le gona tamošo ya dikgonagalo tša lephotho la moya o montši o tla be go le ketima ka dikilomitara tše 15 le lewatle le o tla be go le tlakile dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 gona KwaZulu-Natal le mari wa makabakabana dina godimo tša province ya Gauteng go sasa go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Springs Pretoria go bontšha go tla fiša ke tše 30 ka Limpopo province go bontšha go tla ba go fiša kudu ka Mosina ke tše 34 le Phalale 34 mo go bontšha re ka Tzaneen le gona go bontšha go tla ba go fiša ke tše 33 province ya Mpumalanga go tla fiša province yo ka moka Carolina le Lydenburg Mhluzi Skukuza tše 35 ka moka mo go bontšha go tla ba go fiša province yo ka moka ka KwaZulu-Natal dikgerata tša ditemperature tša rena di thogo tše tlase ka Durban le gona dikarolo tša Kokstad Vryheid go bontšha go tla ba go apešitše maru province yo ka moka ka Eastern Cape go tla fola ka East London Makhanda Mthatha
le gona ka maletswai ke tše 24 ka moka province yeo. Western Cape re lebetse go bontšha go tla ba go fodile ka Mossel Bay, George le Beaufort West ke tše 24 mola ka Glen William ke tše 22 ka motse Kapa ke tše 17 re lebeletse le dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 mo tla ba go tshola province yeo. Northern Cape ke tše 26 Upington Kurumane ka DR go bontšha go fodile ke tše 23 a re lebela province ya Freestata ka Bethlehem ke tše 25 Sasolburg le Welkom mo go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Verpena mo ke tše 26 a re lebela province ya Northwest province yeo ka moka re lebetse go bontšha go tla ba go fiša ka Toskat ka lo tša gona ka kola Mahikeng le gona ka kola Rustenburg ke tše 31 Lichtenburg ke tše 28 mo go bontšha go tla ba go fodile province yeo ka moka ke tšona tša kakanyo ya bosego tša go nna segolo sa babinata o kere re mmogo.